Lɔvi lɔlɔtɔwo, dɔla nyɔnuwo, dɔla ŋutsuwo, ɖetugbe kple ɖekakpuiwo katã megado gbe na mi le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Ye mexɔe se nyuie be miefɔ le miaƒe nɔƒewo le lãmesẽ blibo me le Mawu aʋakɔ ƒe aƒetɔ ƒe ametakpɔkpɔ te. Me dakpe ɖe miawo katã ƒe agbe ta le mɔnukpɔkpɔ nyui si ke aƒetɔ aga na mi be nye kple siaa woagate ŋu hlẽ mi ɖe agbagbeawo dome ale be míagayi dzi eye anɔ agbe na aƒetɔ eye aƒetɔ ƒe ŋugbedodo siwo do ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ŋuti la be ne wòava me na mi hena ye ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Nɔviwo, ŋu ɖe gake na mi eye míagblɔ be dzidzɔ ŋke wònye, dzidzɔ ƒe ŋkeke nyui ɖe wònye, aseyetsotso kple kafukafu na Mawu kple akpedada na Mawu le yeƒe dɔ siwo katã wòle wɔwɔ na mi gbeawo tso gbe la nu. Míetsɔ bubu nɛ. Abe le si ke megblɔ nɛ kokoe ne be míame siwo Mawu yɔ abe gbetakpɔlawo be míatsɔ yeƒe nyanyuia ayi ne yeƒe dukɔ lɔlɔtɔ la. Míaƒe gbedodoɖa alo míaƒe kukuɖeɖe na Mawue nye bena ame sia ame nakpɔ ɖeɖe. Vɔ leke míate ŋu akpɔ ɖeɖe ne mi medze si nyateƒea si ke ɖena mo mahã. Mawu ƒe nyateƒea me ŋusẽ le. Mawu ƒe nyateƒe si ke nye ƒe nya ye me ŋusẽ le. Eye nyateƒe nya ma ke nye ƒe nya si ke me ŋusẽ le la ye na be ne exɔ edzi se la alate ŋu kpɔ katutu, alate ŋu kpɔ ɖeɖe, alate ŋu kpɔ xɔxɔ, alate ŋu kpɔ vovo, alate ŋu trɔ zi ame si ke Mawu be nànye le ye ƒe ŋkume alo le ye me ye alakpɔ ɖokui be nyateƒe ye trɔ zi ame dzɔdzɔe ye ŋuti wokɔ le si ke Yesu Kristo va wɔ dɔ si ke nye ʋukɔkɔɖeanyi ƒe dɔ mavɔ ma ɖe amegbetɔ ƒomewo katã ta bena ne xɔe se le dzimetɔtɔ blibo me la alakpɔ ɖeɖe. Nyateƒe nya wònye gbe be ame geɖewo le tsɛtsi yim eye ame geɖewo yi agbedoɖaƒewo eye ame geɖewo nɔ gblɔ be yewo na Mawu eye wo katã nye nu nyui ɖe le Mawu ƒe ŋkume, gake biabia se nye be le eyawo katã me ɖe ne Kristo va ɖe míakpɔ ɖeɖea, alakpɔ xɔxɔa, alakpɔ agbemavɔa, eya le vevie. Elabe menye tsɛtsi dede alo gbedodoɖaƒe yi alo wò nu vɔ me ʋuʋu ye la wɔe be alakpɔ ɖeɖe o, ke bo edzimetɔtrɔ eye gbogbo gadzi ke to Yesu Kristo me la ye lana be woayɔ be ɖeɖekpɔla alo ame vovo ke vo tso enuvɔ me blibo eye megawɔ nuvɔ o le Yesu ƒe dɔ si ke wòwɔ na mi la tae. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, mi le ɖe nusɔsrɔ̃a dzi, metso ŋkeke ɖewo ɖe me be wòhã natɔ to esiwo mi srɔ̃ va yi natɔ towo me ne nate ŋu nya be ɖe nyateƒe nya ya alo ɖe koe wònye nya koe míawo hã mi le tsɔtsɔ ɖi ɖa mia. Awo, menye nya koe mi le tsɔtsɔ ɖi ɖa mi o. Nyanyuia, nyateƒe nya si ke me ŋusẽ le ke na be wokpɔa ɖeɖe vavãtɔ le Kristo Yesu ƒe dɔ si ke wɔ na mi la nu. Alléluia. Ke mi le dzi yim egbea be ke afi si nuvɔ ƒe keke le la, vɔsa ɖe nuvɔwo ta meganɔnae o. Ne wosa vɔ ɖe nuvɔ ta vɔ la, vɔsasa ɖe nuvɔ ta la megali o. Mawu ƒe nya ye gblɔ nya sia na mi. Mawu ƒe nya ye gblɔe na mi.
eye taye afeto Kristo Yesu to bobe miaunti kohoho le nya si me glona milata miaunti kohoho le nya si me glona milata. You are already clean because of the word I have spoken to you. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui est annoncée qui nous donne le privilège d'être déjà purs. Parce que quand Jésus a annoncé cette parole cette parole de délivrance, cette parole nous a rendus purs. C'est pourquoi Jésus disait ici que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15 verset 3. Miaunti kohoho le nyasi me glona milata. E nyasi o glona mila. Ye na be mianti ko. E nyanyua si kenya maufa musa fenya si kemi ho la ye na be mianti ko ho le Kristo fenya nu si ke oglebe mianti ko ho le nya si mi ye glona milata. Nenye be nya ke Kristo glona mi eye mi ho nya magise e la be me glofifi bena e nya te fe si kenya nya alo nya te fe si kenya maufa nya la ye me musele be de popo la dogo choma nami khokhole menami e taye Yesu Kristo gbogbom na ye fonu solo be miaunti kohoho nenye be enya sika ye gblona o ne o khwela ke wanti kohoho enya ye kona me unti le jime totro bibume alebe la trozi mauvi kenti oko. You are already clean because of the word I have spoken to you. The word that Jesus Christ has spoken to us has make us clean already. Already clean because of the word that Jesus Christ has spoken to us in the first place. It's the word. There is a power in the truth, who is the word of God, who that everyone who believe in this word, who is the truth, will be already clean because you receive the truth who is the word of God. Then you have been clean totally, completely, for once for all, in Jesus' name. Hallelujah. Ye Jisarea. E nyala le gbogbo na mi bede. Ke afisi nouveau pe kekele la. Vosere nouveau tame ganane o. Abeleke hebi to fa gbaleta o pupu we nya gble na mi nene. Ete Yesu Kristo gbogbo na ba amesukata ho e fe nyaji se. E yo trolo o fe jimela. Wawo ye cho ye fo wawo ye cho nouveau ke ela ba ye fo to sike va wola ye wese ka ho hena e yo kata bena me sheme sike ahwesela ava jojo yenye gbo ava de popo eye de popo la suicide libo eye ta Yesu glonye de bena miaunti kohoho le nya sike ye egbona milata. Eya tanovi, nenyeba ete honya yasike Yesu Kristo glonami. Eye dosike Yesu Kristo wonami. Ye ocho nyal gboglami nenema olela. Ejebe na nyebe ne honya majisela. Entio kohoho le Kristo Yesu menye le Kristo godo. Hallelujah. Praise the Lord. Mido la nyabe Kristo Yesu to bobo mavolame cho edokwina mau fodidi manoeme eyo ko efo vu
eye tsɔ eƒe ʋu klo míaƒe dzitsinyawo ŋuti tso nu siwo hea ku ve la me, ale be míate ŋu asubɔ Mawu gbagbe la. Mele gbɔgblɔm be Kristo ƒe dɔ si wòwɔ la, enye edɔ si ke wɔ tsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Eya ta Biblia gbɔgblɔ be Kristo Yesu to gbɔgbɔ mavɔ la me tsɔ eɖokui na Mawu fɔmaɖimaɖi manɔe me. Ale be wòkɔ tsɔ eƒe ʋu klo míaƒe dzitsinya vɔ̃wo ŋuti tso nu siwo hea ku ve la me, ale be míate ŋu azɔ asubɔ Mawu gbagbe la. Le susu sia ta ye Kristo nye nubabla yeye la ƒe avuléla. Be ame siwo wòyɔ la naxɔ domenyinu mavɔ la ƒe ŋugbedodo. Aƒetɔ eyɔ míawo ya menye míawo eyɔ o ɖe. Nɔvinye alatɔ se nya ya gɔmea. Aƒetɔ ye yɔ míawo ya. Eya ta Biblia gblɔ be ale gbegbe Mawu lɔ xixia me. Xixia me nye míame ko katã wɔ ɖe xixia me. Eya ta ye ŋutɔ tsɔ eƒe tenuvi tsɔ da anyi ɖe míawo ta. Eya ta Biblia gblɔ be ame sia ame ke le axɔe dzi se la akpɔ ɖeɖe, akpɔ agbemavɔ, womagabu fue o. Womagabu fue ame sia ame ke xɔ Kristo ke nye Yesu to gbɔgbɔ mavɔ la me tsɔ eɖokui na Mawu fɔɖiɖi manɔe me. Eye wòtsɔ eƒe ʋu kɔ ɖi heklo míaƒe dzitsinyawo tso nye dzitsinya vɔ̃ɖiwo tsa tso nu vɔ̃wo katã me. Eye wòɖe mí tso nu si ke ahe ku vɛ la na mí la, eɖe mí le me. Ale be míate ŋu azɔ asubɔ Mawu gbagbe la. Alléluia. Míate ŋu subɔ Mawu gbagbe la. Le susu sia ta ye Kristo nye nubabla yeye la ƒe nuka ƒe avuléla. Susu sia ta ye Yesu nye nubabla yeye la ƒe avuléla. Be ame siwo wòyɔ la naxɔ domenyinu mavɔ la ƒe ŋugbedodo. Azɔ la, eku be wòazu fe xexe ɖe ame siwo wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxo la te. Enubabla xoxo te le mi wɔ nu vɔ̃ le. Ke Kristo ku la, eku be yeaxe fe ɖe mía ta. Ɖe míame siwo katã wɔ nu vɔ̃ le enubabla xoxoa te. Elabe Biblia gblɔe be le susu sia ta ye Kristo nye nubabla yeye la ƒe avuléla be ame siwo wòyɔ la naxɔ domenyinu mavɔ mi xɔ le ŋugbedodo la nu. Eya ta gblɔ be azɔ la, eku be wòazu fexexe ɖe ame siwo wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxoa te. Mi wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxoa te. Vɔ ke nubabla yeye va la, mi meganye nu vɔ̃ la ke o. Elabe Kristo va ku ɖe enu vɔ̃ si mi wɔ le nubabla xoxoa te la, eku ɖe ta vɔ, exe fe ɖe ta vɔ. Azɔ la, enubabla yeye me ye mi le azɔ. Elabe nene Biblia gblɔ be le susu sia ta ye Kristo nye nubabla yeye la ƒe avuléla be ame siwo woyɔ la, woyɔ míawo be míaxɔ domenyinu mavɔ la ƒe ŋugbedodo si ke nye agbemavɔ la. Amen. Me wòtɔ na hle Biblia Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta amasi ɖeke kpukui woene yi ɖe wuiatɔa me ne natɔ se gɔme nam nyuie ɖe nɔvinye. Ele vevie lo, elabe nu siawo la, wohiã na nye kpli wo be míate ŋu se gɔme na míaƒe ame vovo kpɔkpɔ blibo le Kristo eme. Amen. Megblɔ be nyateƒe ye nye Mawu ƒe ŋusẽ. Nyateƒea ke nye nya ke ye Kristo gblɔ eye wògblɔ be ye kɔ míati xoxo la, ye me ŋusẽ le. Elabe nyateƒea me ye me wowɔ nuwo katã to. Eye nyateƒe ƒe gbɔgbɔa me
ye Christo to va miago ye o va demi le mia po nouveau katame nya te fa ke nye ma o fa nya la ye me ngusele ye tane ye ba ho nya te fa ya la ke ngusele garemo ngusema ke garemo la edu nouveau ji e la ba nya te fa ke ye Christo e ye Christo ne nya la e ye tane ho nya la e ye na ba tro ji mala ke nguse ye de garemo nous babra ye fa nguse garemo be maga o nouveau ke o no vigne loloto o milenya comme sema elle vie be mi ase gome alléluia elle a bena ne mi khonya te fefe si jete la hafi bua wa nouveau la vo sade nouveau ota megali o mile sema ne nya te fe si ale mi nya te fe abele ke Yesu Kristo gbure na mi nena bena ne nya be le nya ke gbona mi la ne mi khwesela mi anti ko ho le musa ke le nya te fe ma metaye ye ta lo bo na mi be ela bele ne mi kho nya te fe la fe si jeje la ne kho nya te fe ne jesi nya te fe ya nya te fe ke wa mo to si abro le via la mo vovo ne kho e fe si jeje ne jesi nya te fe la hafi ga bua wa nouveau la vo sa le nouveau ta megali o ela be bible abona ni be que affiche nouveau pe kekele la vo sa le nouveau ta megala fima o mega nanani o ebi to fa gbalta mo kuku we yin gbonyama na mi ele ebi to fa gbale ta wo ya me ku bi bravo ade gbonami benare nenye ba wo kebe nye Kristo to nenye ba wo kebe le chechim nenye ba wo kele gbedora fa yi gbesiagbe eto khonya te fe ya fa si jeje Afrika bua wa nouveau la vo sa le nouveau ta megali o elle va me chiame que le Christo me gwebe amesi le Christo me la mega wa nouveau o elle a bena Yesu Christo me la nouveau de que mega le me o tani be le Christo ma be que Christo mi no me nye ni nye ha ma no me la ne mi me no me nye mi mate wona ne ko elle va lo ji o mi nye le Christo nti alo ji vo ma to no ati ke nya ti nye nti po gbere o Christo wo mi aloje de yero kwenti be mi ato trosi amejaji o le yenti ne mi ato cheku ke ye gbogbo fe ku cheche o abereka me gbole va yine le galate to fa gbale e ta to kukui bravo fo ve yine bravo ato me mi gbole va yi e to wo be e la be ne mi ho nya te fe si jeje hafi bua wa nouveau ameseme ke ho nya te fe si jeje la mega bua wa nouveau o et ta Bible a beaucoup na mi la fille a nure bonari elle a ben mi khonya te fi afa e si jeje la hafi bua wa nouveau la vo sasa de nouveau tala megali o Bible to fa gbata mo ku bla vo ate gbonyamara no vi yele sema ye ji sare ya